Hei, Maklur, kamu dalam cak ngawan? Coba, aku dalam cak. Gua kira ini deh, aku dalam cak. Ile organisasi program satu. Dari kita tahu mundur Pak OGI Hagelur kamu betai ile bukan di wan ini. Sama kini tak menyuruh baik-baik. Mau. Kalau kami begitu kami nongkrong. Cak di arut. Ini dia orang station. Nah, tahu dia memang contestan kawan-kawan mulai It's a non-violent demonstration kan ini. Untuk dia cakap, untuk dia cakap, ini just ini Tapi memang kawan-kawan. Dia bisa. Jadi Larsi dia dan dia ke delegation. Cak tang gini arut cua. Nggak tahu kira ini saya kile. Nggak ini kira. Saya nak armur yang telah bukti. Paisa, kita mau in charge ini. Kita in charge ini. Macam saya temu kita cak sekali. Komiti ni kalau nak ada. Elat di armut. Ini arut cak tang gini arut. Gubon nam siapa? Bila pelan saya menuju jumpa di MBK Pak. Kalau tak mungkin di sini siap di sini. Okey. Tak bisa. Toh, ini kamu pergi, kamu tak usah usia kami. Oh iya bisa. Elat di armut yung Islam sini dari kita. Cak tang gini arut nosar. Marka ke delegation nilai ke Asin, OPM. Kalau don pergi keren, oh dari ikut Asin. Jika kekam ke bang nilai kalau kalau delegasi dua tulok yang pergi nong keren. Itu kan pergi sekali nanti. Bagi wan kita Asin, kita kalian juga council kalau orang government kapal bisa. Dia dari government kapal bisa. Jadi ini kalian kami ke di orang Limba juga di LDC, limba juga di nomor macam di balik itu kan tidak sudah sorkar kamar. Bagi sorkar kamar dia tadi kita juga ada di peacefully we organize the demonstration macam ini begitu. Organize sitting and demonstration. Kami ada peaceful demonstration. Permission from DC office for all can organize it. Jadi menanda tadi dia komite even that you want to test in anywhere. Kadai ban ay kadaka ay for permission. What you religious festival through nama pelayan bundrio, nama bangir ngapai di traffic di dunia yang pinir di dalam kampung dan nyerjit. Ni syong kami dan di batien bopli nama runti re di dia untuk dan jingkin di sini dia dan tangsin lekspol lektre hibrio berkati ong kita besyong te dan di rumah di belum kata kami ngiring stop di rumah menu bom syarung ini nang wan ke hukum bangimla ban halau ni kata makin nama iklan penting dia kali administration ni kan bangimla ni halau ni kuat ban stop mo ya kayak jadi dekat kali ke public station ni lagi kedua ke administration bagi syainya ni apa pulau kita staffnya interaknya ni syong angkat yang kajimut ni mbak di pada pin ong kita
Fi barok pa kan ba kumno ni rungin la bantit. Te dadon pa de ki bisyong dadon kinu ka jinjay pada hang le don barung hapo gibisyong takti kata temlong. Ya kata kayak ini organize. Ada kadon kum kata kajing lek nama kor. Kada kecil kecil tu. Yan kata tengah kata I'm glad ba pi ong kumta. Tambalong ako aru la da pi ong kumta te pi kami keren pada te bat kini rulang ne. Hilai keren. Hilai keren. Hilai ang magila ayo dari kini ang kita ko order. Ini long $2. Ay ko order ba? Numsya. Bakim syah hoi. Insya Allah bantung banda. Yan te kiru kiting yang ba? Pensyong barokan. Ngide kiai memang ngide kiai. Yeah. Political party. And if you tell specifically bagi kuat kan syong, tumbak pisong menta, bang kalong peaceful, tegamdan juga kaya kata. Gila om Tambahin hap. madam yang isar balawan ini nedu isar pada bukit jaga alango. Gila om dah siap minum start pinrong ni ingin syong dekat kini jaga syong ni syong ni lalu semua tu sampai je. Dah lakut ni nak. Kan bagi pedih bang ngilong concern mo. Ngilong concern. Emia ka ba menta te kalong menta, kiru kiting hiya kata. Penting. Letting you peramengi. Dalam ini kan Hindi para, it's not very harmful or anything. Hindi ya kata. Tambah kalong pisuto ni, kalau ada problem te long ngirung hap teke, na marki ka responsibility jong ka office ka hap haki. Kam hap hanga, kam hap haki. Te kiru ki hap pet ken kuno bakin sumari ya kata ka office yo don ki kajing AK. Marki kam penting ki bakan long ka peaceful Kalau demonstration. nak kita ke delegation cuma ke bahar, kita akan melakukan kita kan sa nisiyang kita ko yung proses, nisiyang ini. gila hai ya ke deadline. Pila ada ka deadline ni. Teki o ka kajing. O pila ada siti. Gila ada sisi hau Dengan taga kau kan yung idawaro na mariko, yung siya yung ibang sipo, yung bandon kajing to kan, yung tang taga tinte. Kata kajing po pi ano. Ya harus dia magalas Kelas delegation to. Pila dan ang lano. Menurut Kau san. Jadi mana tang kin yang ya blok jam istaf kata. tangkata. Takkan kata haim don kedai. Undan dah ini. Tangkata. Takkan kata haim kam don. Penyo ya kata ya ka. Em kata tinha kai por kan lada ki kiru. Gila ai por madam. Kajing ni jungi balakut kajing ai por, sibna ai por. Baik, datang kata gila bersama di plan bagi si minister. Hak tu step ubah istom, ngirang sim hak tu sini di sang la deban bangga komiti badi. To in bang untuk dengan klaim yo show. Ni bersama yo appointment bagi chief minister. Nomor mai babat ke finance. Hendai idon support nasional mana kan ni. Dengan su absa upai ba ulah kali ni. Ila eki ila keren katu kai ka jingmi. Dengan hapan tu Namar kedai ke kamram juga sorta mo berpe je kedai ke council. Tole lesi kata yang pila dah. Kami ka kasong pi kadai taksi mo. Taksi na tu kata siku bejena. Satu sambil. Tegada kami pi kuat ban. Kai ka step jong pi mo kuat. Ni pek ai respon na ko. Kani kadai hagaji sha ngi don na kalian juga council. Ngi don na kalian juga di MDC, na kalian juga di officer. Ban keren deng mata KMD ka personal interest jong party. Kani kadai na mata ka jinbiang jongki. Di maki kidai ban dia trelang ban ni. Di ha menta ngi hagaji sha UCM umdai ban skip ni. Ula dai ban wan, ula dai ban dia keren. Hagaji sha mau king ban wan ban dia keren ban ngi. Etel la mi na ka district administration dengan segala hap kan. Nama idai head jong kadai ka council dai ban wan. Baru kawan kami kalau ka bangat ya kan ni kadai ka law order na kadai. Oh, is good. Kadai ka kam jong district council hi tak mpi on hi. Tinggal longangan hapra pada ya kan ni ka jing iman ki nama kilawan ni tunduk. La asin. Temut kata ka jing kuat jong pi ki dah tible akan dia. Betul. Haga first kabangin kendo kita like ya kata bisa kembali lagu pro. Haga delegation tu art pelai art pro. Haga ni ka last ki pelai tang duna prakroi. Kam dap kan ni bisa. Ni bagan ni ka jing tristop mo jong council ban penyo ya kan ni ka jing kam tu staff. Namar ni be kredit pro. Nadu UMBC haduk kini officer haduk staff. De kan ni sim ba dakan ni ka jing ki ka baja jai ka jong ni long bagi penbor ka sorka. Tidak kan ni kaji ki kebaja jai ke jongila dah kam long tu yole si hadin berkut kan ni next in haban le dah bakam tu ero kata ke shop kaji dah wajib kam. MP kata kan ya ka ba menta.
Em ya kan tarik, ya kan tarik. Ini tarik bagus. Bagi delegation. Kapal delegation dari Prader itu, dari Kebaar dari Tahu snap. dari Kebaar dari Prader itu lagi. Dari delegation date mulai once ni kan. July si ay for kan. Ya itu August. August. Dahil ako na August claim doon respond. Kamdan Claim doon. Dari tang kumpah madam kamdon kay kisingwan jong ihang nay day bangin yo kata ke jingya bet kini ke office. Kamdai bakan sakut mo. Tenta daw tang menta bangiwan sini rong ila kendit mar balay ya kani ke gate gela khang. Namar kila ong street in demonstration. Ila ta pa ki bru jong i ba umdon mano i bala bandai sai tang ka to ka jaka bangin don. Kita kan. Ngin pe hi kita ke disiplin. Kata ka ayu jong piru pi ayu have make sure bakal ni kalau peaceful. Peaceful. Sure. Sure madam. Ta him ko. Ka kamno ki disturb hindi na mar bangi don hane agit. Ipai pa ki wan ki pai ki yo. Dan ni don sini sebar don ni re ba. Sito dam don bai ti tho ngi. Jadi ya kata ayu pi shong deh tapi num don bai tho di happen ini. Ta ta lakat him ko. Kau kau ingat request please from habat ya. In meeting ini tre lang ba. Campaign, you don't volunteer jong iban maintain ni discipline ni Kata ya kata request nakaliang ni nang makanundon kay IGA. Namar ngimla ban ngaru nakaliang jong district administration ngamla ban asya pi kita ki demand. Em na kalong kumni ni madam ka ba kat bang kita keren kawan ke jimot. Bala ta kini ke MDC kinla ban handle ya kani ka council ke joki bah bawan administrator. Bahawa kan siyempre na mafi na po district administration. Umno te. Kaya kamlam joki kumno. Ni tingin nakaliang jong ka law and order kata ka tinutrekan te jong ADC de IP hab de JC mo inum ya kani kam kamla jong tambalong ya ka bang request menta ka sila sure halo menta ba ka long peaceful tamba also I request but next time hindi ban pam na ka permission what ya ka dia seng hidang tidak pa permission bang hindi ya ka hindi ka ban wan ra ka jisuk sa jong baro namar pa kung mga ongipi menta kedan kat ningot ke komyeng kajakahang nobilisyon namar kung mga juya ihi ki peaceful demonstration ju ahi kajakahi ki bikin syong hindi ban syong hasuro dongin ay dakat allocated Jakarta kan disturb ya ki bagi tang balong ya kata pada ni nakaliang hindi ba ti permission ng district council ya kata peaceful demonstration ki ya law and order ya bet ako district request any that's not matter di kita baru kay habiat ako di DDC office nama finally kapan kung mangi kay kami sa niya kan tapi takala Dati ga i batalong disturb ni kami le lino agi kinam try siya ko sing in shop ini gi kita kata de performances versus yung kinitikin niya pwede magi tang kaway nga request tapi ayu next time na piya badlada ka ba ayu Agad siya pi na district administration pinom yo iri kani. Ya kani ka ji song jungi kan kani bar daga kini ki bor daga daga discount ki island bagin room daga hangai kani git pinom yo iri bakan don ni kata ka ji thor. De jad bakila hangai re git at least la don ka ji lum lang. long sana pangiyo keren bedang ni daga ba siya mo ba jay ke nga request yung hero sa kaway ta ki demands ki batila ay lada PI di dapat kan kamera nang bangat pinaya nga katakla ada kesti Oh, asin ngilali nya abe daga ji thor. Means the same demands ba PI kata gayo namar ba pi lada pisu ang kum never link at ka ba ada ka jing Yung sa penlong gini kasi in demonstration naman ka jinggo jingong patyo katulog yung gini yung pray doon ni JCDC so pula kendiat ang gawin hiba ada kita pengin song stay support stay ni kamsa ini ban song support na katadaw ha ban song gini gid yung tip na kay kadaw yung tip balay ki siya ini ban support ba nagdalong kong taro kamay lay yung namar kaday ka peaceful demonstration kabay ang isyong sini ang kong tahi yung kaday ka sit-in demonstration yung kansang na wanta kulay sibor Kajiya ki kajongi de kum ban syukran kendiat hagajiya de ban kani kajiya liti kumanga omenta
bakadang day tak kecing sedang day kecing iki kabating kaba lada ke sorkar kecing aliti kejongi bangkerpat ya kala da kam snap ngin sesyong bat ngin saperbenar ki wepat ki program ki bakam tenge nagabenta ban penkomu ya ke sorkar ha kecing day bat ban siudat ya kani ke bisa kebarangsa kepada ka baitre jong kini kinong tre kumban suye tu hadin kani kecing aliti kejongi badi keren baru chief executive member juga di council ban pensiau ya kani kecing rai ngisyan ban ngilam ban yo siau ya kata kecing pensiau ke joki ba kecing kalong ba nagaliang ke sorkar council na pelai ya ka bha lani kata ka share jong ka district council rai ngi nagaliang jong ka voice of the people party kuntu i bagi la pernah ikut kubor bagi aipor ya kani ka JHDC hapo liu pernah praban penulong ya kani ka cindowa ke jongi Hendai dah kacing no, lagi dah kata kacing tekti, jong kini ki nong ikmat ki jongi, nado usiam bat kiwe ki badan mentah hangni, ki dah tekti, bat ki dah nyet, bat ki dah keno, ya ke sorkar, ba kaklem pelai ya kan ka pisah ke joki. Ni nagaliam Jokowi Sor People Party gila persyang hagaban ya kendo ya Deputy Minister ba pe ya kan ka District Council Affair Andre Kaladon kani ka jige kendo ka joki hagabai lamar ka jipang na kata-kata ngimsem na yola hagaban ya kendo badi gila persyang ruban sim ya ka appointment badi Chief Minister ibare pe ya kan ka finance kana mingyo ya kata ka clarification na ya kata ka jipensyai haga jinge dei ba kani ka jimbat ka jong ka sorkar ya kani ka pisah jong ka council Andre na kaliang ka office jong na ka CMO office Kila ong ba Chief Minister haga hauli ugnay unumdan hangnya session namar kibahun kikam kiba uhapan pendep dena kata-kata uklem ailat yang iban ikendo dena kata-kata kani kajing yailai jong ka sorkar haga bani kuah ya bani ikendo ya kata bani keren haga luar kani kajingnya kalau pelong ini haga bangin mi madan haga bani pelong ini kani kajing syok kelai mungor keba sisi kum kadak jong kajing persya raya kiwai pat di program kibarangsa lada ke sorkar kam singap ha kani kajing ur kani kajing kerpat kajing ikum ke parti bat rengkat bat hikum ki staff ngin sa penpenabat ngin sa pelong da kani kajing ki kebatenge de haswa bangan berkut ya kani kajing keren ngakwa ban ai kumlai kerpang ya Chief Executive Member jo kani ka council ngida siga puram sikade yaki namar kani kadai wala da company baki don hangni ndai lemba ki kam ki joki kapani baki ki trelang Bani kum ka parti ha kaban penbor ya ka sorkar da ka bagi kam sisendon ya kani ke kum baki boycott ya kani ka office mata kasni namar ngiwan hangni ngiwan tangman pedi ya kata ka persya lemba ka sikin administration rei kani ka jikha jong Chief Executive Member ban khang yaw ya kani ka git ban pensa ibi kinung tre sya shabar kani ka dei ka dak kashin ka bangi i ban ka liang jong usiam ulele ya kabadai ha kaban penkongu ya ke sorkar kajing petrei ke jompi kalau pendunong sikade ya ke sorkar ini ya kani ke district council mentah kasni di nang ta susu ngikwa ya kaban kenturu nalor ba pipeni ya kini kita kisin kum kawai na kabanta jong ke jikersang ke jompi ya kani ke jiki ngi de kentu ya boro arpu kendai ngut kini ki MDC ba pinsim ya kata ke jingki kle lani kata moral responsibility lada pimla ya kaban le ya ka kamram ke jongpi lada pimla ban peni ya kata kabor kabala penkup hapi kabhai ya pi ki MDC ar kundai gut bat way uban nominate ba pin step down no nanor bala kup kabor sakajing bumla ke jongpi kala bha chikade ba pin hier sukino kenang ba kabor bade pe kumangi ong mene ba lada kini kino ilam kimla syuban penyat ya kani ke district council IT no ha UDC ba unsim ko administrator jong kani ke council kanang ba ki AK ki cirwat ki ba ki nong tre jong kani ke council kiman kanlong kebayat bay yaranti nang nation kaman te nagaliang jongi kong ka Voice of the People Party ngi kentu ya kini ki MDC ba napedang jongki ngangai skam ki babon ki badon ya kani ke kle kum ke jingki kle ke jongpi ni kwa ban yoi napedang jongpi ba pim kwa ya kata kani ka bame lani ba pin yo ya kata ka tulok klem da day hok ban yo ka bha ya pi ban pani saki pat ba pi don kata ka jingki kle
da kaba pinher sukino ngi kwa ban yui balasali siski kin mi kita ki resignation litar na ki MDC ki jongi halor ka jing bomla ka jongki ban pen dep hok lani ban troi hok ya kata ka kam kabala pensyen ki tigum tangi na galiang jong ka Voice of the People Party sa sising ki bokin wiang i piginong trei what do men sim ngitip bagani ka council menta kapay kmat ya ki katu kan ni kinoelam na pedeng jong pi kini ki staff association wating yakini ki Shakri ki ba village namarking syong tang sans ne mangne ndai mapi ki nong tre pin penim pin penyan syakmat ya kani ka council kat pa pinang tre hado ba pimpat da syong ngak da syong thai de wat khonyo wat chep ding long ki ba slur ka hok ka jong pi ngin yeng ban yikhun pin da kersyan ingi ka jing kersyan ka bangi kwa barabor na pi kum ki pat ba la ni kum ki sap kan mau ngi ha ka jing duai ba kanu ke jian liti ke jongi ban penurlong ya kata ke jing dawa ke ba syong hok syong nong rim ke jong pi kum kinong tre hang ni boblei un ai ngi kata ke jing start ke jing syapang boblei un yalam lenti ngi ba kino ke jing tmu ke jing anur ke jongi kin long ki ba job ba kin long ki ba seso telen ba kini ki ba kin diat to ye sha ba to ye ab ngi hakikat to kan ni ki por ki bangin saya ingin sa yakren bat kabor sarkar lada ka alat yangi balada ka mailar ro ngin sawat ki wei pat kilat kleti ban pen kongo ya ka sarkar ha ka jinge de ban siudop lani ban pelai no ya kata ka pisa ka ba ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ai ya kata ka tulong sabi kinokre dalemba kani ka din kren ka balen ko Kali ini kita yang Voice of the People Party halor genongin ini kita sa pendung klub yang di kami nongkret ya cawi depa kini kita untuk yuk kanga kang an kang discussion di dau aku cak yuk sia di sport de kepa di kami nongkret le hamsan yuk sia emlang yuk lang sui kini untuk dau pak ye ni mentai yang pi kini lang kini sok kilang yang pi uman ngo kini yang i gue job kini man ngo kini gue jai dah gue yuk chong kalian mengori ini hapok kampus dari kamera organisasi sekretari yang gue setis, komiti ini dah, wah kebor yang di council ini kebor ke ain, memang sak yup sia, per kamera kaki ringgit, ilau ye ni paket kat hadu ukut kiri kebor, wah ilau koi, nado sepau je, hadu sarle je, wah ye di kerelang di yompi, kami staff QM ini nado ki officer, hadu ki grade 4 level, jadi to kedawa kedawasanในบรรดากิจมิตรกิจเบียงเบียงพีว่ากิจดุเซมตัดคำชูเฮียกิจไล่ไปยงกับคาวซิลอยู่รอบวีทุกปาร์ตี้ในสมัครtulis pun ya organisasi sekretari berfait ya kaneka West Genting Hills bala pendit pendiang hagi ji dari kaneka ji ki kejongi kami lepas menakir ki kaban peluang ya kaneka ji syong pelan mengor kebaci si kadak jong kecil persya hagi ji dari bat kaneka ji bongyok tulop jong pinang tray jong kaneka JAGDC kamlong keba temai kamlong keba pela yang i hapo rilum dan dia bantit ya kaneka ji keba kinong tray kilamat keba daki pau benai iladu ya ka tulop joki hakalabu jinge ya ka longi longsem joki hakalabu kibanta dekani kadai ka jiki kaba longtang ke jisang kaba ni ku Voice of the People Party ila pelong ya kani ka jiki kaba ni shongklan ngor harkat kini ka jini don harkat kini ki organisasi sekretari ki aktif member kinong kesan jong Voice of the People Party berkerpang yepi ki nongtrei di balai syak shikom nadu ke Porsche Pogoji tak hagu mentah ini ya kini kejini stok tilang ke jongpi na kementah kata apa ke jongpi hi na kementah kejini jimbiang jong kalong ing longsem ke jongpi ini desnya komen kumba i lamai pang ya ki noilam unjuk jong general secretary jong ka Neutral Integrated Territorial Organization keba lokaway na kaseng bahalang keba saydon bagni kung Voice of the People Party nangka ya ikong aiban daplin ibalong i state executive member joko party ibalay don berkat bagni hakmani amin sim ya kani kajini ki kajoni kung ban syukran kendiat hakajini de bakani kajini aliti kumang maomenta baka dang day tang kajisang
dari kecil ki kabatenge kaba lada ke sorka kecil ada di kecungi bangkerpat ya kalau ada kamsap in sesiong kan in sepenuhnya dilepat program di bakam tenge aku beta ban perkonggu ya ke sorka ada kecil di bakam siudat ya kan itu bisa berasa dari baikre jom kini dinongkre kumban suyu tu hadirin dari kecil ada di kecungi bandi keren bagi chief executive membantu dari council bakam siau ya kan kecil dari mission bat nilam ban yo siau ya kata kecil siau ke joki kecilnya kalong nagalian ke sorka kamsen na pulai ya kabha dari kata ke share jong ke district council dari nagalian jong ko voice of the people party kuntu PUI bani la pernah ikut kubor bani aipor ya kan ka JHDC apo beliau praban penurung ya kan ka jinwa di jongi ene da ka jinno dari da kata ka jin tetki jong kini ki nong ikmat ki jongi lalu usiam bat kiwe ki badan mentah hangi ki da tetki bat ki da nyet bat ki da keno ya ka sorkar ka klem pulai ya kan ka pisa ke joki ini negeri yang jong voice of people party ila persyang hagaman ya kenu ya ini petition star wa pek i kopek ya kan ka district council affair andre aladon kan ka jika kenu kenu hagaman lama di Jepang na kata mission na yola hagaman ya kenu bagi ila persyang ru ban sim ya ka appointment bagi chief minister ibari page ya kan finance kana mindo ya kata clarification ni ya kata jipuncai aga jinge dei ba kan ka jimpat ka jong ka sorkar ya kan ka pisa jo ka council dei na kaliang ka office jong naga CMO office ila omba chief minister aga hauli unai unumdan na session na ko pun ki kam iba uhapan pedet na kata daw ukran aila ye ibari kendo na kata daw kan ka jing yaila ka sorkar Hagaman kuah, ya kami kedua, ya kata banyak keren, hagalor kami gajinya. Kalau peluang ini, hagaman ini medan, hagaman peluang ini kami gaji syongkelan mengor ke sisi, kumgerap jong gaji pusat. Dari kiwai pat program kiberangsa, lalu ke sorkar kami singap, kami gaji urban ini gaji kepat, gaji kum ke parti bat, lengkap tapi kum kisah. Ingin sepenuhnya, ingin sepelong, dan kami gaji kepadanya. Di haswa, pengen berkut ya kami gaji keren. Ngaku akan air mulai kerpang ya chief executive member juga di council ini sekarang burung sikate yaki nama kani kadai wala da kim pergi bagi don hangi ndai lemba ki kam di joki kapagi bagi ki trelang bagi kum kapati ha kaban penbor ya ke sorkar da kabagi kam season don ya kani ke kum bagi boycott ya kani ka office mata kasi nama ngiwan hangi ngiwan Pangman pergi, ya kata kita bersama dengan institution. Dari kini kecipta dong chief executive member Bangkang, ya kini kagir, ban pensa ibi Indonesia Shabar, kini kadai kata kesin, kabangi, ban kalian dong usia, mulai ya kabadai ha kaban penkongo ya ke sorkar, kecil petreng di joki. Kalau penduduk sikade ya ke sorkar, jadi ya kini ke district council mentah kasih. Di nanda susu nikwa ya kaman kenturu nalor bagi pergi ya kini kita kisin kum kawai na kabata jo kejengsa di joki ya kini gaji ki ini kentu ya boro arpu kenda ingut kini ki MDC ba pinsim ya kata ke jingki kle lani ya kata ke moral responsibility lada pimla ya kaban le ya ke kamram ke joki lada pimla ban peni ya kata kabor kabala penku bagi kabha ya phi ki MDC ar phanta ju ba way uban nominate ba phin step down no nalor bala ku kapor sake jingomla ke jongpi kabha chikade ba phin pier shukino nang ba kapor ba pe kumangi omne ba lada kini kino ilam kimla suban penyat ya kani ke district council ID no ha UDC ba usim kom administrator jong kani ke council khanang bagi ke jeruat ki bagi nongtre jong kani ke council ki mak kanlong kebayat bayar di nangis kemat di naglian sungi ko voice of the people party ni kentu ya kini ki MDC ba napren joki nangis kam ki babon ki badon ya kani ke jikre kum ke jikre ke joki ikwa banyoi napren joki ba pinkwa ya kata kani ka bame nani ba pinyo ya kata ka tulok klem da day hok banyo
kabhai pi ban peni syaki ba pi don kata ka ciki kle da ka ba pin her sukino ngi kwa ban yui balasali siski kin mi kita ki resignation litar ki MDC ki jongi halor ka jimbomla ka jongki ban pen det hok ni ban troi hok ya kata ka